الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ala wahiya assalamu aleykum wa rahmatullah. musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama, on jarnama, on tolnama kadduɗal men ɗo belvi karama ko meɗen ɓe senike ko wonɗen e janngude ɗo ko galle Elhadji Ibrahim. yo allahu on yaafoɓe yarlo, yo allahu on faami en ko wonɗen e janngude kon o artika e gollitirgol, o yaafano en bakkatuji men ɗin, o danda e waɗugol goɗɗi goo, o fewna en, o fewnana en ɓe gureji men ɗin, o waɗo en kal janna makko wondude e ɓeɗo nelaɓe sahabaɓe jokkuɓe koɓe jokki kon fof no moƴƴiri ha ñande dargal ngal dari. Allahumma amin. haray ko ɗeɗo defte ɗe wowɗen janngude e ɗeɗo alkamisaje ko ɗe kadi wonɗen e janngude alkamisa e juma, ko deftere safatu tafasir wonɗen e janngude. si ɗum ɗon gasi hikken ndeɗo deftere nde wonɗen e hikkude ɗon, ɗum ko ndeɗo deftere honno suwar min hayatu tabi'in, nde tawde janngugol men ɗeɗo defte ina wondani en e nafooreji molanaɗi. haray noon meɗen weltani on senagol molngol ɗo on buyi, haɗa hino weltini en fota fota koyen wakkilo janggen faamen gollitiren. allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni ko o adi yamirde nelaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko iqra. oɗo suura iqra karama koɓe maki wondema oɗo suura ko arɗo e siqa tigi tigi on fi'lul amr. hare ko ɗum waɗi ɗe yamira janngugol, ɗe yamira faamugol, ɗe yamira gollitirgol. neɗɗo julɗo on fanni man ko ɗum ɗo woni programme ji makko ɗi, haray hino moƴƴanimo fota fota. haray noon mi weltanike on fota min jarni on moƴƴa accitugol ɗiɗo haajuji mon kipa haaju mum on ɗo kadi. haray ɗo kadi meɗen ɓurti o weltanade, haray hiɗo weltana, hiɗon du'ana, hiɗon jarna. haray en adike kadi weltanade ɓe adiɓe senade ɗo wono koto Mouhammad Balde, o weltanama, on jarnama fota. ɓe maketeɓe ɗo kadi bari, haray ɓe weltanama kamɓe kadi ɓe jarnama. haray oustage en ko tooli moɗon, haray ɓe buyi e maɓɓe ɓe senike, ɓe weltanike on, ɓe jarni on moƴƴa. haray hiɓe wiya on ko saɗi moɗon, ko tooli moɗon, haray koyo wakkilo janggen faamen gollitiren. haray no meɗen hikka ɗon on ɓeyda yafade hande moƴƴa ɓatton téléphone ji ɗi moƴƴa hande karamo ko men haray hitogon no changi seeɗa. haray tigui tigui on wona yo ronku jentade moƴƴa ha faamu, haray koyo ɓatto moƴƴa jentoɗo moƴƴa inchallah. o nani haray tigui tigui on meɗen wiya on koyen wakkilo namu sali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى إني وزن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وي كانكو رب العباد أي علم كانكو نبي داود وعندي وأيقنا ويننا أن ما اختبرناه وند من جرب بهذه الحادثة كوكو وديدو. فتلك الحكومة دول كنا نياورة إدو بنك أرتون غوت أمولي جون تيون غونغا ورونك لندار دي مونتور تاوس كنو ونير وعندو جرب كيسان ونكون فاستغفر ويسني ربه كجو مكة وخر وسوي راكعا ودركوه وأنا برتي فادي الله سبحانه وتعالى أي طلب المغفرة ويعفي من الله إمرك الله سبحانه وتعالى وخر وسوي ساجدا وسجدا لله الله تعالى تودون ورجع ورتي إليه فادك الله ورتي بالتوبة تبوبية والندم إني سقول على ما فرط منه يكونكو welsinde e muɗum ala ma forta min walla ko iwre makko kon ella e o tuuɓe rutti
e tawno Allah subhanahu wa ta'ala kan si neɗɗo on tuubi o ninsi o ruttike o jaɓanemo o nanguetama ko feƴƴiɗo ko ɗum wasi laɗo maki atta e mine zambi kaman la zamba lahu tuubuɗo laɓɓini pos e junubaji makko ronki ruttade e majji noyi mo fotamo waɗali junuba e nde wotere kanko Allah so yaafike enanta mo wolta fimum so yaafike rew yaafike ɗum noon haray yetten Allah moƴƴa ko tawi tomo jaɓana en tuubuye on ɓaw no arno e hadis on ela solo maki kullu bnu adama khatta'un wa khayrul khatta'ina at-tawwabun kullu on ɗon nen wo masalam ban ɓiɗɗo adama fof falje ɗon noon ko noon ko ɓuri moƴƴude faljo ɓen fof korto ɓen irito faljande maɓɓe ɗum ani no jeeya e ko Allah weltori tuuboye annabi annabi Yunusa on ko irti ko bonnere makko ne ko irto onde mannala o laatake jeeyaɗo e bonnuɗo ɗulle ko bonnere makko nen ko yalti kon ka saare Allah yamiralimo yo yalti o seeti tan makko men tomo yalti ko ɗum noon o bonni kan kadi kono noon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimina tawi to ñipsiki Allah haɓɓagol ha Allah o yamiramo so yaltu o yalta hande rasul alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe habbino ha Allah yamiri ɓe yaltu kono haɗa ɓe yaɓi sahabaɓe ɓen ɓata e lora kan ɗuuɗi moƴƴe makkatal mukarrama ɓe yamiri ɓen nayo ɓe keɓe yaw ɓe soɗɗe dogingol dina maɓɓe kam andi yahugol dogingol dina mum eɗe yahugol laɓɓere no serti ka par ce que ɓen ɗon sawno wona fi ɗum no weltano kono ko fi dina laaɓu kan ɓe tawi ɓe alaka jaɓle ka rewe makka ɗon ɓe yamiri sahaba ɓen eɓe yaltu aray noon oɗo ɓa tawi o andi o jarriba kono o tuubi kadi o rutti faade Allah subahana taala o sujjani Allah subahana taala o ninsi eko ɓurti ko immorde makko kala abou hayyan abou hayyan en ɓe maaki wa zakara al mufassirun jantigue firɓe qur'ana ɓen fi hasihi l qissat e oɗo qissa achea a piiji laatu nasib ɗi hawɗodira mo nasib al ambiya e martaba annabaɓe ɓen woɓɓe boyno waɗi tafsir tawa yaada e martaba annabaɓe ɓen wono jangguide ni ɓawa ɗo len ara ko ƴetta israiliyat woɓɓe ko ɗon ƴetti o noon darabuna en ɗurnike darabuna en ɗurnike wani ko ɗurnagol ga en ɗurnike an zicri haga jantugol fi ɗum safo han ka ɓennagol muño wallazi yadullu alayhi zahir al aya konko tinini ko feeñi aya on kom min anna al mutasawirine al mihrab ɓe ƴawnoɓe ka mihrab kanuɓe laatino min al insi immorde yimɓe dahaluɓe naati alahi ka makko min hayril madhali ara naka reweteɗon ɓe rewi naka dambugal o fi hayri wakkati julusihi lil hukme kadi na saga waɓɓutu o joɗagol fi ñawore nen ɓe naati ka makko ɗon wa annahu fasia minhum kono kanko ɗeñƴi e maɓɓe fa zanna minhu annahum yaktalunahu nam zanna minhu kamɓe yaktalunahu ɓe wara mo woni waɗanemo kuudata woni isi kana net man laatuno mum fadi dan ko bajjo fi mihrabihi ka mihrab makko le ibadati rabbihi fi rewgol joom makko walamman tadaha lahu nde ɓangannomo nde laaɓannomo annahu nde kamɓe jawɓe ari fi hukumati fi ñawore a barasa min num feeñi maɓɓe snani ɗiɗo li tahakum fi ñawinagol kama gassallahu wono Allah qissori noon taala towɗo on se fastahfara o isini bizalik min zalika zanni eɗen ɗon sikke wa harra o suuyi sajidan ko sujjanɗo lillahi Allah azza wa jalla teɗɗo mawɗo on wona nun enen naalamuɗen andi qatan sikke wo ala aslan qatan ko taƴgo sikke ala
wonde annal ambiya annaba ɓen masumuna ko hiwaɓe ko renaɓe minal khataya so ɗi palji ko ɓoni e ɓawde maɓɓe kamɓe israiliyankoɓe isinde wonno law zawasna sinno en daginino alayhi dow ɓen annabaɓe chaya hunde min zalika e kon en tuume ko ɓe ewɓe tumuɓe tumaɓe tumata walla bata latte bonayno a sarai ɗiɗo sariyaji wallam nasigo en holtano ko ɓe sayi hunde min ma yaskuruna ko ɓen kon jantanaden kamɓe annabaɓe ɓen fima haka allah ko allah subahana taala filli kon fi kitabi ka deftere makko yamurru ala ma aradahu llahu no feƴƴira no allah subahana taala fandori noon no faalira noon kono noon wama haka honde ko filli al usas ɓe qissotoɓe ɓen mimma fihi koni muɗum haddum munnugol guite min mansibin nubuwati immorde ka martaba annaba ɓen taranahu en bugike ɗum en werlike ɗum ɗon to suma refti allah taala bajjo seni ɗo wi ka qouran fa kafarna lahu zalika min yafanimo oko ɓen agude wolaga ko fala o waɗa campagne ɗuɗɗugol penale si allah ini yaafiki koye ɗum hannde kadi kanko jogui aljanna kanko jogui yiiti ayo amara yiiti amara aljanna ko wawɗa ko lorɗo ma nafa ɗulle kadi ko ga toon no saɓɓiɗi ko wara ma wakki walla wuura kono toon to wawata naɗde goɗɗo yiita ɓawde warɗama ko mette ma o ma ko welema o wawata unade aljanna ɗiɗo no jogui ɗiɗo ɗiɗi o wi yo yaafike ay fa samahnahu min newnanimo wa fawna min yaafi anu kay makko zalika zanni ɗen sikki a sayi bonde bi rajulayni eɓen sikki worɓe ɗiɗo gaale ibnu kathir eɓe maaki ay hafarna min yaafi lahu wonande annabi dawuda ma kana ko laati min mimorde makko mimma yugalu fihi konko wona wiyede mum ma yugalu fihi konko wona wiyede mum o asanatul abrari wo moƴƴi ɗigguɓen ko sayi'atul mugarrabina ko bonɗi ɓen ɓannaɓake allah aslan an ɗigguɗo waɗo o dewal maɗa moƴƴi ma ɗin ko konta konko moƴƴi ɗum ko bonɗi ɓannaɓen ke allah ha kewɗo ɗon ɓattodira golle mo yiida yaada faami ayo yiida yaada wa inna lahu woɗanimo noon allah wi indana kamen ɗo la zulfa ɓattorgal kadi mo jogui ɓannede ka allah subahana taala on ɗan ɗon hay ɓatta toon chef quartier on andere on oɗo ana ko chef quartier de ma chef sectérade ɗon andi ko ɗum wondi ayo nafere noon ha hewti ka président on ay président on jeppi jaɓɓodir ɗon tun hara ko président leydi o leydi ina ko ɗo maɗo leydi o leydi président so jippike ɗum ka awiyo makka o ɗum aéroport o hewti o suuyi o jaɓɓike mo ceeƴodiri ila daññande yeeyi ɓen fof yeeyiɗema fof ande kadi ɓe hulata ɓinne jaga kaari jaka noon andi kanko président mo jaɓɓonde joni ɗum ɓeeɗo kaka allah ɓattina ɓeeɗo aka allah ɓe ɓattina mi jiɗo nde anden taw kombo woni allah subahana taala wa inna lahu indana la zulfa wa inna lahu noɗemo kanko nabi dawda la gorbatan ɓattal wa karamata en teddugal badal mahfirati ɓawde yaafoyo on kadi gasi few o yaafama kadi en tawi mo ɓannaka allah subahana taala hosno maabin ay o hosno marje moƴƴi wortorde fil akhira kala hara kadi exemple joni an e goɗɗo e ñaɓɓay tu woni ala darbil misal kapigol misal leydi goo on fotti e leydi goo tawi oɗo ina ɓurimo toon feere a wallimo a teɗinimo moƴƴa joni noon araka makko ga kaw laamino ga kenno sikkuɗa joni noon allah ko kanko ƴeeyi ga kanko joyi to adna e laara kanko jeeyi on weldi ga a yaalimo ga a golli ko yaɓir maɗa kon fof e mettaga maɗa on a yahi noon ka makko on yiidi haɗeɗa huuli ka aɗa welti ayi guiɗoma sago ma ko yiiɗo ñande o ñande ga sa yahi noon tawi allah ni allah aɗa weltiɗo moƴƴa eyo ayi hosma marji fil akhira
يا داود الذي إنا جعلناك خليفة في الأرض أي استخلفناك من لون تنيمة عن النبي داود على الناس إدوين بهم لتدبير في توبتاغو سونهم فيها كما بهم أمصالحهم مؤيدة جمع بهم نفوري جمع بهم فاكم بين الناس بالحق أي فاكم نياو بينهم كما بهم بالعدل إنون دال وبسريعة الله وند سريع الله كدي التي أنزلها عليك متبنما Allah labata da mahollaki wada wannan khalifa ni awo don anda yenen do den ala ko lamu tigi tigi ngum ko be andi no way ko ndar go gayno janga do hunde ko watte ara kala munun di kadi gon di jangi o non da juwa ka jonne ko poste marta ba lo ko tan poste di fab ko bu hulbinade ko nyaawore won place ka justice won ko on place ko don bari hulbinade parce que kala nyaawore si tawi yaadani Allah subhanahu wa ta'ala on ñaawiri noon taw on titte par ce que ñaawiri faale makko awre probléme olnaɗo to ɗum moƴƴuno ɓen fof ɓe jaɓatano on place ɓe wakkili no meɗe nokkugo kono ɗon ɗen ɓe guerretemo ɗum ha to andi abo hane papiyama fewo place ha ka fewon ko gaadi o jaɓali wonde gaadi ala ko geraka bon ni jankadi fi iyasa ɓum jankadi fi iyasa hakkude makko e kono ɓe feƴƴinirno iya sende place kono hoore na o yiɗa fa akasa joni aɗa andu ɓen no andi ko koyte ko ñawore ko hunde sattude parce que harayma kono ko ani ɗum ko an ɗo fiila aroye ɗum tawi ko figa toon ɗa anduɗa aɗa weltori nde ñande tode aɗa anta ko welo welo anda hulɓini o wi ñaawre ko ɓe ɗum ɗal wala tattabi ta jokkul wala tattabil hawa wala tattabil hawa fa dillaka an sabilillah yaade dey wala tattabi il hawa fa dillaka an sabilillahi andigol hen no jeka mbeleɗe majjinayi neɗɗo e laawol Allah ngol annabajo Allah on yeeta wotaw jokku mbeleɗe ɗen ay la tattabi ta jokku hawa nafsi mbeleɗe wonkin fil hukumati ka ñawor wa gayriha ko ina ɗum ay ko ina ɗum fadilla ka sakko ɗum majjine e tibawol hawa jokkugo beele ɗen andini lagayɗini Allah alqawima fewka kam wa sara hu almustaqim e sare makko ñiiɓu ɗon inna allazina yudilluna an sabilillahi lahum azabun shadid ay inna allazina ɓen yanharifuna ɓeno sela andinillahi gayɗini Allah kam jokka goɗɗum accadina kam wa sari aho sare makko on lahumnude azabu lette sadi ɗum sattude yawmal qiyamati ngallo madar ngal daññande noon haray on andi fof no ɗon fof no toon lette ga na lette ɓa ko taƴay ɗum toon noon on andi haray koko hunde ko hulɓini bima nasu yawmal hisab ay bisabu nisiyani yejjutugoɓe wattako tertagoɓe suluk sabilillah jokkol lawol Allah ngol wadaɓe wasugol imani gonɗigol maɓɓe bi yawmil hisab ñande hasbore o andi koyne hasbore ko ñande neɗɗo calculande golle ko golno kon suɓinire ko moƴƴi e bonɗi fof ndaare inni ko moƴƴi ɗinni ko bonɗi ɗinni joni noon peese joni noon si tawi woni Allah subahana wa taala on ɓa kanko toñata kala ko naɓirma andi ko ɗon handuɗa e mum koye jaɓu kadi Allah ko ende ñande tawa ko moƴƴi men ɗin ɓuuri wuɗude bonɗe ɗin liyan noon saabu kamɓe law amanu bihi so ɓe gomɗino Allah la addu ɓe heɓilantono alzada jooɓa li yawmil maad wonande ñalde ruttorde jooɓa o hen ɗum na ñametede ɗamata ko golle moƴƴe ɗen hen ɗum ko yani golle ko yamiraɗi remto haɗa ɗin ko non piiji yoɓete kala abou hayyan ɓe maki wa jaaluhu taala dawuda khalifatan waɗgol Allah annabi dawuda
lontino fil ardi ka leydi yadullu no tindina ala makanatihi alayhi e margo martaba makko ko Allah subhanahu wa ta'ala wonde mo jogi martaba ko jom martaba molnaɗo waɗugol mo khalifa Allah yini waɗi mo khalifa ka lontino mono ñaawa hakkunde ɓeɗo yimɓe bil haqqi fakum bayna nasi bil haqq wala tattabil hawa fa yudillaka an sabilillah goɗɗo awri ɓawgano wala goɗɗum mbano weɗi ɗengal no wawi haala no jentana sikki wonde o wawi aybinde ɓe aɗa oɗo faayi kanko aybata ɗengal makko hewta ɓeɗo fikka e ɓingol ɓe fa kaza o wi noon ɗum kanko abo hayanɓe maki wa jaaluhu taala waɗugol Allah Dawuda khalifatan loltiɗo fil ardi ka leydi yadullu no tindina ala makanatihi alayhi wonde mo mari martaba ka Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salam ala makanatihi alayhi salam wa istifaihi lahu wonde Allah no suɓimo wa yadfa'u fi sadri man nasaba ilayhi shay'an wa yadfa'u mo defanda mo sakko mo yilta fi sadri yaltingol man nasaba mo dambuɗo ilayhi makko shay'an goɗɗum mimma la yaliq konko handa bi mansibin nubuwati e martaba annabayagal makko ngal no yilto e on wol ɗon fa kaza jasakumllahu hayran weltanama weltane kadi musidɓe ɓen ɓe weltanama fotaɓe jarnama moƴƴa yo Allah subhanahu wa taala on yoɓo on kuɓuri e moƴƴude joddi haray tigi welo welo molanago haray on weltanama on jarnama fota yo Allah o malno e yo hisini yo faami ko wonɗen e janggo haray hiɗen natande nde ɗo deftere nde ɗen e hikkude ɗo haray hiɗen andi ko deftere soir min hayatu tabi'in nde ɗo no yewɗen fiɓe ɗo tabi'in ankoɓe fi yo waw famude kadi fiɓe ɗo haray tigui tigui on ko welo welo mawɗo woni ko wondi en inchallah nabay bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillah salam en janga fi al-Hanaf ibn Qais ɗon andi ka wonɗen ko Hurmuzan ka adda ɗon ka Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu anhu o inni wala tubtirannakum ad-dunya fa innaha kharraratun o tabbewin on ko wiyete kon oɗo aduna sabu aduna ko hoɗay ɗum yani ko heeray ko Sayyidina Umar makude wa lamma faraka nde o gayno min kalami yewtere makko nden janngo ɗen fa innaha kharraratun aduna ko hoɗo kanaɗo janngo fa lamma faraka nde o gayno min kalami yewtere makko nden basarahu Hanaf bnu Qais bil fathi on saabi o gayni yewtude Hanaf bnu Qaisi weltirinima wonde bil fathi wonde ɓe fooli ɓe udditi leydi tustarni ɗum koye leydi Iran fa akbarahu o humpitimo bima afa allahu ko Allah rutti kon ala al muslimina e ɗo ɓeɗo julɓe min al ghanaim e ngaalu wiyete kon hoyri waga Allah o wiyanimo ya amira al muminina kono kaño yeesojo gonɗinɓe kaño yeesojo ɓeɗo gonɗinɓe innal Hurmuzana no oɗo neɗɗo wiyteɗo Hurmuzan kadis watawa an yanzila ala hukumika fihi fakallamahu iza shita fakallimhu iza shita kadis te asara gonɗi o dahama woni prisonniére lana wonande en masala men hendike mo ɓe arde makko kadi tawi on ɗo naaɓe warumo ɓe geɗe ɓe arde makko an nasama kala noon kam ayo wa talaba o ɗaɓɓino kadi an yanzila ala hukumika fihi nde o teppoto e ko ñawɗa e makko wo fa kallimo yewtumo ja siita siɗa faala
omo yeɗum ɗonen ko hana bun gawas kaysiyetin seydna omar on say fagal seydna omar maaki hen ɗum ɓe jaɓade la ukallimuhu mi yewtamo hatta takhla'u ha ittum ha ɓortom mo ma alay koni makko comme min mazahiri albatari e feeñirde bungo walla asari e manti townitare konko ɓorni fof itte taw few seyko men yewtu parce que ay goɗɗo ɓorni goɗɗum aɗa ɗum no holli goɗɗum go e makko ɓornatere makko no wawi hollude yewtali sayɗa andi goɗɗo tigui fa khala'u ɓe ɓoori an e makko hilyata hoccuɗari makko ni watta jaw e maagowel makko ngal masalan kufuni makko mo ɓo hippina on wa ahasu minhu ɓe ƴetti jogo makko sawla janahu ko ɗum won tugol ko joguino kon walba suuɓe ɓornimo soban concol safifan safiqan masalan ko ɗum tekkugol yasturu jasadahu ngol no suma ɓandu makko ɗum surramo inna zalika saña on say tafata itila e makko umaru o gaala o wi namin abisimi masa wowɗum mana i yahul musan kayfa ko onno wajatta wa baalal hadri kono tawruɗa bone hoɗomol ngom bone hoɗore o haaguimate battane amrillahi fiyaki allah kono tawruɗa ɗum ayen jangguintoɗen wonde manal ɓe andi ɓe haɓa juɓɓen folato joni ɓe ɗaɓɓa négocie gol to ɓe taguinigue joni so memminiguere ɓe wawoyay après on sait noon ɓe inna jom hokkodire ceerno omar landimo kono tawruɗa bone janfamon kan e hoɗomon ngom e battane fiyaki allah on sey fatraga uggini almusan fi zillatin e koyeɗan summa qal masalan uggini o wi ɓawo ɗum ya omar kañ omar lagade kunna gonnimen laatike fil jahiliyat e majjere en laatike en fof kawunno e majjuɓe nanu men wa iyakum e onum wa lam yakunillahu ma'ana tawi allah wonda e meɗen e wallahi amen wala mako o wonda e mum fa halabunakum on semin fooli on walamma aslamtu mbawo naati islam on jebbilike wasarallahu wonduɗon halabtumuna foluɗon men fagallahu ma lagade halabtumuna gondi on fooli men li hada allazi zakarta koko jantiɗa ɗo walli amri akhar e fiyake goo huwa on ijtima'ukum wa tafarruquna ani koko saydna amar gonguinimo ko woli ko saydna amar maaki lagade halabtumuna gondi on foolino men li hada allazi saabu nden hunde zakarta nde jantiɗa walli amori akhare fiyake ko huwa on fiyake ijtima'ukum ko fottugol mo ngol oɗum tawi oɗon iɗon fotti wa tafarraquna tawi minen serti on say suma refti nasara ilahi on daarimo ɓe siddatin darɗe tiɗuɗe sattuɗe o qal o wi ma usruka fi intigadika almarata tilwa almarra sadna omar daarimo darɗe sattuɗe wo ko hendu woni ganto maɗa ngo e firtugol maɗa ngo aadi men ɗin laawol ɓaawo laawol ya hormusan fagala hormusan wi akhafu an taktulani miɗa hulta waran wini miɗa hulta waran fagala omar wi la basa illa ala alayka ma hatta tukhbirani ha yewtalam wolu ha yewta ko won on say falamma samia hormusan ɓa hormusan nani zalika min umar nde ɗo yewtere immorde umar hade a deeƴira ohu kulol makko ngol ɓawo e inni joni la basa alayka hatta tukhbirani illa ala ha yewtalam o nani ɗum ɗon
ko ɗum woni haɗa deeƴi raw kulol makko ngol baada sayi yoga e hunde ɗandenaɗo ɓoyti masalan kulol ngol ɓoyti moƴƴa deeƴi wagala o wi ni nomin attano o miɗa ɗon da ɓawa andi o e wowli ɗum da saydna Umar fo Umar yamiri an yaskuhu ɓe yarnumo fa utiya lahu bi ma'in o addana ndiyam fi gadayi halusin e miran tekkuɗo teɗɗuɗo tiɗuɗo fa ta'ammalahu oya taskiyo miran ɗum wagala o wi law mittu simi mayno alsa ɗonka lam astati mi wawata an asraba namira fi misli hasal inayi o hay mi maayi joni ɗon ka mi wawata erre ɗum ɗo mi wawata erre ɗum ɗo on sey fa Umar yamiri fa utiya lahu adna bi ma'i ndiyam fi inayi mira on yardahu kumoya wela fa lamma akhadahu ɗo fi yadihi o nangirno ko jungo makko ngon jaalat yaduhu jungo natani tajif ngo diwna fa qala lahu Umar makanimo ma bika ko hendu waɗuma hendu woni e ma fa qala wi inni min akhaf min huli an uqtala o tami ware wa ana min asrabu hadhihi jur'ata min al-ma'i ne holi tami ware hara mbiɗa yarde woɓande ɗan ɗon ndiyam fa qala lahu Umar wi la basa alayka hatta tasrabaha ella alama ha yara ndiyam ɗam fama kana min al-hurmuzan lataki mode hurmuzan illa an kafa al-ina ɓena o hiɓɓi ndiyam ɗam o yiɗo salam o sali yarde ɓawa o nani o heni kon ella ala o yara ɗam ɗa heɓi fursa o joni ɗanke o yara allah goɗɗo wattama andi bon fa kasa on ɗumana wa safa almaa ko ɗum woni o hiɓɓi ndiyam ɗam hiɓɓina fagalo Umar wi adiru lahu ma an hayrahu adanimo ndiyam go wala tajmahu alay algatla wal atsa o tan hottanmo warede e ɗon ka wadde ndiyam go ɓawa hiɓɓinanɗa fami fagalo Hurmuzan wi la hajata li bil ma'i tigi tigi mi falaka yarde nani ngato jina e ndiyam wa innama aradtu kon falano tun an astamina bihi komi ɗaɓɓiɗa hoolare e muɗum ala nafsi wonki anki mi lagatle warede ko ɗum mi faala heɓugol hoolare ara mi waraka fagalla Umar wi innina min gayatu kami warata mi warata on say fagala wi al-Hurmuzan lagad ammattani gonɗi a hollilan inna ha mi ara ndiyam nan gon noon lagade waɗi taala inna ha mi ara ndiyam on say fagala Umaru kasabta a fenay on say fagala Anas ibnu Malikin ɗaɗe dey Anas ibnu Malikin o wi sadaka oɗo inni Hurmuzan ko gonga wowli ya amiral mu'minina fagad ammanta ko gonɗi a holnimo ɓe nani ko woli ko ɗaɗe day way ko amiral mu'minina wayni ko gonga o wolanma fagala Umar wi wayhaka kalimatun tastamilu litajib ko konngol o na lette dey konngol no goltire saga kaawe ɗo na waylum salam kaawe ma ya Anas aw amminu gaadilal akhika aw amminu emi holnay gaadila akhika warno ɗum nene goto mam Al-Barra ibn Maliki ko warnomo oya jihadi hadigatal mawtu koɗo hewde on faami o wari kadi on bo Mazzati ibn Sawri ko wari on hayata woɗɗi ka o yafete ma waɗum waren fagala Anas wi lagad qulta lahu gonɗi a wiyanimo la ba'sa alayka hatta tukhbirani wa qulta lahu la ba'sa alayka hatta tasraba al-ma'a ɗiɗi a woliɗi konguɗi ɗiɗi a wi ella alama ha yewta hatta tukhbirani ha yewtalam
أقول تبي لا ولا المكدي لا بأس عليك إلا لما حتى تشرب الماء هاير عندي أنا ونسينه أيد سمبني الأنف أنف سمبني قول أنا سبيكم وقال الهادرون توابن فوق إيرتي بأن أمير المؤمنين قد أمن الهرمزان يونو stay anturam ben ko gongo be lando mala dole ko wala goddum yal baawer faala mo warde ko non be fo indi gidi gongo a hollima amiral mu'minina ay ni a hollimo tigi di ko mudidi on say fa nazara umar umar ila hurmuzan mukhdaban ko tikko seydin no mutikki wa galo wi daga khadlatani gondi hodila wa hodila وإن من والله مودي الله لا أنخدع إلا لمسلمين يواتان هدر من سكون ناس جلو فعبيدا فأسلم ونزل سلمي الهرمزان وفرد له عمر 2000 باو سلمي سيدنا عمر خبرمو قولوا جديد بودي ما بدي قلت منا وراكم مول تنجانو نهاري ناكل بتاعي ما كيكو بيلتوري أسلم الهرمزان جنو ما هو دور تاسنا جل وتامي هو كيف الوضع له هذا haray non o yahoto kadi e nder nde yewtere ɗo de yimɓe wonɓe contour dina kamɓe ko nde ɗo hunde ɓe golliti si goɗɗo bonni falna ban o rekoni sali ko coupable ɓe waratamo ɓe kondanatamo kadi onone ɗo ɓe golliti pour mosa nanguir Saydna Oumarou tikkere Saydna Oumarou nden boniji makko ɗi o waɗi ɗi o jampitimo e waɗa jampaji ɗi o jampinima ɗin fof kadi julɓe ɓe ɓayno andi hikma wonɗe nder muɗum on sa wowli a julɗo ko ya respectu ɓe nanguitiri Saydna Oumarou konngol makko ngol tawi ma o ya acce o yata yeleno ko fonde ɗo ko julɓuɗo après dawana alhamdulillah jarama ustad hade komo yara ndiyan sanne ko yara ndiyan par ce que o holnimo haw yara joni so yara ndiyan tan ɗum ande aray wala joni fof ngal ko yara ndiyan koye joni mi yarata paɗo ni ko haw yara ndiyan joni nande yara ndiyan o sali yara ndiyan o hebbita oɗon ɗagal kadi ka nani o andi ko yara ndiyan ɗum o waray par ce que ha yara joni hande ɗum wonnimo ha yara ndiyan so yara ndiyan ɗum ande ara سيدنا عمر صحابة مولى ميتقول gonga ustad ɗo noon ɓuuri ngalɗinde ustad joni noon fi kala oɗo no woni saabu siɓɓe makko no wara kono ndaare ɓay gonga on ari o jaɓi gonga o وأنا بقول له ورد لي قلت مالا bellete ɗum ورد متفق سوا يقول أنا فينا كنت بعيد ما أنا فينا كنت لا أجن هذا awa inchallah mi jarama albarka haray mi weltanike on ɗo wawi hattude ɗo inchallah ɗo wawi hattude ɗo ha janggo inchallah ara ɓe a luttuɓe men finaɓe ga inchallah jarama albarka mi weltanike on saji allah yoɓon ko koɗe moƴƴude aray kadi motuɓe julɓe nene gotoɓe ɗen andintina si tawi hawri haybaniɓe haray dartu men on no wooda janggo si tawi on tinali men haray ko saabu hiɗo ngon hatta tinon men ka dartu ga wonno wonɓe ka yaasa ɓen haray o yembere no haray o yahoto ɓayi ko waɗirten dartu on ko fi en faamu en fof tawa kadi hara kamɓe kadi soñdia on hewtinanaɓe e ɓuuri enen ko hono tela weltorɗen ko haray o embere ɗon ndemar noon ko waɗɗaga e yewtere tawi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah haray on weltanama Cheikh Issa on jarnama fota haray oɗo darso ɗo en ɓeydike ɗo kadi fota ustad haray koto Mouhamadou Aliou kadi weltani on moƴƴa karama ko ɓen ɓe buuye maɓɓe ɓe weltanike on haray wano ɓeɗo maketeɓe wonno Sérif Diallo ɓe maki yamu qallabal qulubi sabbit qalbi ala dinik allahumma sarrif qalbi sarrif qulubana ala ta'atik nam do alaba ɗo sas ɓe waɗani ɗo haray ɓe buy ga ɓe windi ko laba wono koto Alpha Omar Diallo haray ɓe buye maɓɓe ɓe windi ga ko laba haray tigi tigi ongo weltanama on jarnama fota haray ɓe tori kadi Allah on selli on e jaam inchallah artira hito mon gon kango noɗo oɗo waɗi ɗo nemaji fayda ko si ɗi manki ɗi ando
a yi hari tigi tigi on yiɗe wiya ko ɗum ɗo ma ko ɗum ɗo no yaawima no ronki yawde o yande kadi ɗe gatto jini artu ka wonno ɗo ara tigi tigi on o weltanama o jarnama fotat yo allah o malno en o hiccina en o famina en ko wonɗen e janggude ko warsuka en gollitirgol hara hande ɗe gattuɗe ɗo muññede en alqouran o ha janggo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah